ndijola nomntu womnganam and umnganam uyayazi le nto le, like isikupholigam dakabawo. So i-3 senza izinto sonke. Mamela yaqala kanjani le nto le. So a day before umngani wami, sorry, a day before umngani wami undazise kumntu wakhe, right? Fine, after ndazise umntu wakhe ngakusasa saplana ukuthi sizosela sonke. Siselela emotweni boyfriend wethu. Siselela emotweni boyfriend wethu, right? Hayi fine. Njengoba siselayo sinotice ukuthi siphelelwe amasigarethi. So kumele sihambe siyothenga amasigarethi. Njengoba sihambe siyothenga amasigarethi, apho kuthengiswa khona amasigarethi apho kuvule khona kuseca kwendlu kabo boyfriend kamngani. Akakho boyfriend yami that time, kabo boyfriend kamngani. Yebo? Hayi. Asosithi boyfriend masingene endlini sihlale endlini, yebo? And ngeke abe sakwazi ukundihambisa. Ndingalala if I don't mind. Mngani, uyayiva into yakithini ithi ndingalala if I don't mind. Amngana, no, it's fine, chum. You can sleep, I don't mind him. So vuke ekuseni sihambe. Njengoba sisela ke ngiyanotice aba uchomi akakho comfortable, akafuni noba sinxule kakhulu. Yebo, akafuni noba akakho comfortable nje wenza into ezisnacks, uyabo? Indoda ikipele ebhedini ilala kushiyeke mina nochomi. Uyayiva kushiyeke mina nochomi and indoda ithe ngeke bisakwazi undihambisa kumele nilale. Hayi banifake phakathi ichomi ilale ecaleni le ndoda ingecaleni mna banifake phakathi. Hayi njengoba ngene phakathi ke ndivele ndoda baye iyanibamba. Hayibo le ndoda iyanibamba. Yebo ngiqonda no, I'm not comfortable. Then comfortable ngiyana, I'm not comfortable. Chomi indoda yakho sisani iyanibamba amabele. What's happening ngibamba amabele. And ibhizi amabele wakho iyasebeza le ndlela amabele wakho afithe kamnandi. Yebo chomi indoda yakho. Ichomi ithule. Athule umngani. Uyeva? Athule umngani. Chomi umuntu wakho ufuna ukungcamisa. Umuntu wakho ufuna ukungcamisa chomi. No chomi, it's okay, nga respond. Hayibo like indothukile and inhle le ndoda. Inhle ndoda. The man is handsome. Da respond back. Kwaye lonto sincamisana nendoda, indoda kaChomi. And I think la nto la babeyiplanile ya. I think babeyiplanile because after sincamisana hayi indoda isuka iya kule ntombazana kulomuntu waye kuChomi yami. Ngifike imkhothe. Efike imkhothe esinihlala sela kimi. Ifike ikhothe intombazana le. Mayigqiba ikhothe intombazana le ize kimi. Nayigqiba ukukhatha ichair yakhe aze kimi afika khothe nami. Kwaye lonto sashaya itresam. Avuka umngani ngo5 ahambe. Ngiqoma mina ngeke ndivuke ngo5 kalosana ndiyaphi ngo5 ndiyobuthi ayiChomi ngizolandela. Ngisafuna ukuphinda ke mnazana. Ngisafuna ukuphinda athi uChomi okay fine. Ngiyayiva ahambe kuChomi ndisale mina siphindwe bese ndiya driver ndibuyiselwe endlini. Right? Fine. Lento lena njengoba ndinitshela isaqhubeka and umngani akanankinga. Indoda mayibiza umngani nomngani uyanibisa siyohlala soyi3 pha. If siya emall siyama soyi3. Everything sesenza soyi3. We have i WhatsApp group nomngani.